Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun na mangidida ka na makapululan sa maranosong na siya kinaibilang ke Princess Ima. Ay malapili lang namin sinasumabang sa nito sira na ito mga luluta malabud makalipat na ba di kalupalo mabirang pagkatad may suli kang giginaway. Sa tikurong pamanay Princess Ima sawa na di ka na masasakit ko magulunan ko usulo pudyo man ng bansa niyo na makangge ka na mapasok kumusukan ng tanong ida kalambay sa tilago da pawingin sa kata saban ni ipamakinig saban ni tetang kaysa studi sa gimanakin gi apagabugar kanu sila man rusong gi busok pagarin yung laki ni sila akan akan saunay muda kedak sa wasalam.
mau satu hati sampai benar-benar nada prinsesi mana miat hati ayah bisa
amigo